Kasamay traikam jang kaseng ki samla pule kakasi Students Union kabayalam dau samla Lambok Star Marngar baru samla Donald V Thaba kala kutna menta kasngi ka KSU kala penlong ya ka General Executive Committee bat simru ya ka rai ban penlong no ya ka election ban jadi kinong kit kam ki bathamai ha ka Henry Tregu Jemang mentau snam. Habai kran bikilat patai kubor Presiden ke KSU samla Lambok Star Marngar ula penpau ban nakaliang gi record jang kaseng ha ka ni gijing lang kila ai jing mot halor ka jing sakut ka jing thu ya ka tien khasi ha ka kernet ka bapra jong ka riti senchar ka ri India nalor ki wei pat ki mat sho nakaliang Presiden ula penpau ba ka jing penbet ya uput usam ha ka wat ka beningkong nakaliang jang kaseng kam hun satya batkan pensngoru syak sarkar ha ka baya dei bat ka mat in a line permit paling ikut ni ka GC yang tak kasi kadai kalong ka bajulong ni kom bat kalan ti terkam juga seng ba wei hadin bala kut ka samoy terkam ni julum julang bat ikut ni ka GC bamata bat ka ju ko por ilayo ru ban sngap ban sngau dia ka jing sngau naki ikut ni unit repair dia kalau ka jing repair bat ka ju ko por di lasngap lasngau yang jing ai jumut alor isu di badang sak pending untuk kita kebanang kong ilayo panyatai thir sandi baham ne kalong alor jing nak sakut ke ni ka resolution alor ILP aktin kasi ki babon di dekat kila ai tagjong jumut ya ka nakaliang kasi isi ke sesung perkhat ni kisni yang banang yeteng berkutin ya kan ber 100 namar ba nakaliang ki isu bat hadin ba ka jing ba to an ka pas ka resolution khat khandai cerik trong nan opera trong siap snem aja khandai ila pendep la trong kamram jungi bandang ibu din ka kam ila tho sau menteri yang baru trong sekarang dia ru banjai pen kemau ne ka kam man bawan ki menteri sarkar dia sejalar ru ye pen kemau ke chu kaman tingim tip juma na ka noma ka daung i ka kam ka nang sa pat sa adu ta andrai na galiang ka GC umta ka sni kalau IT bacanya ke CC bagaimana perkat ilat di bertemu nang ni syakmat kaba sian salong ru ya ka general election ko seng ni layo budi temai sang yo ban puson khamba ban perkat khamba kham jeli ti ki mat babun hing layo ban yatai henry mat trong ka kam khaput du ka wei ka ba kila pesno kam tam tu unit badan tu khaput repair nakaliang kaseng ing nam samla songthaj mang le budin baru sakata dia ka jingbom hun jumpon pau jumbom hun pai ban susnong ya ka ei balaja ya ka wat banangkong tak fasvis tu tunjuk teli ki caka bat hadin balami kitu ki jingbom song bom hun nakaliang ki pan susnong nakaliang ka CC ngilayo ban kunduk makmat pan ajmut ya ka sarkar ya ka sarkar barem ba ka ei benle andai sulong bam ta gadon ka sarkar mai ba ki ju ibriuhi dengan ya peteng budi ni kini banyak kenmau penkemau isu berem la kalong ke ILP la kalong tin kasi la kalong kam kaput la kalong ke tem motor la kalong sepang ke puli putih sepun mak kimi kijing ajmut sepang puli putih tu yak bangin sa ajmut sesekar nang syakmat di kita kimat kiba khmat tam kiba ngilayo banyak keren ne kesengi akabang layo banyak ter tai seni ba bat kiwi pat kimat trai kadih kami nam la than ban patai lut iki ring sukdau tang kimat khmat tam bat nga skwa ba bentep ba la bunai banwan na kaliang ka GC ngilai sim ya karai bang sepelong ya ka election ya keseng akan reutrik bunai me ka caka dengan sepentep bat ya por bentep na leng GC kala shania teli CC bat nga sepen khamti ya ka kam ha ki dinong penyak kepada election committee trong ka CC ya ka bagian sa simti ka kam bat penyak syakman na kaliang trong keseng ngam song thaj ngam ya tek bat ngam nang ya non kam lot ya boro kibut kilat kelenti jungi bai dei ka LP wa sutho kene kamat kelas dang bandawa kaseng na rusnem khat khandai spa propunyo ti kam dai shu kadang khamai dai hot aja khandai kala pas ka resolution dina kaliang CC insa nam perkhat shu bat tam bengi budien tan ka sarkar jelah dai ni perkhat gilat ti kunu budien ban sarkar dek ti dengi kran spang garalwe bat ka kani ka an kolong ba ka chong kacung kacir nogrem ka stand jong ki isu kolong ba menteri kamsa ka ILP ngasi akran ngasi dibit lagi pedang garwe di kundung ni akran swa garwe wa tanggane solution ILP menteri kam dalele ru ki isu ka pedang sepang teralwe kliap swa talnong jong garwe ni akran swa talnong jong ka hingan supan kemau ni Manipur haswa ko sa ILP ka pas tu lasi ni akran ka jala jungi ko kipas ki bribo kum jung siam maka samoi barem jung siam samoi thama
Phenam la ba thet ti ong ba ngam ti ye ti habat kali ki ke di bele ju gi breu ta nam la thet ti ta ju gi breu hak gi suram tan tu kan ngon di ju gi breu ka ju ko parti berjalan ni ka sarkar ta tengah sengau ban ong ba ka sarkar ka le penting kena bagai belum akar sep pun dia kam kenam la su bu churi dengan ni ta hendrai chulong ba kasuan kham saya ni par ong ba tikena jalan ga tikena ing la sai sna kerteng ro hiju ki beri ku badon ti banjara abjar ka kenda ya construction hiju ki beri village di ong long ai pakok kumta andang ila long penting kena kata ciki sakhi setar biang ngam selesai kerteng manu ta badai manu aku aman ong hukum kini ke puar kolong kini ki khamtam kini ki legislator ba pai ba la ji na yele politik ye isu jong jang na yele politik isu jong jang la maki ki mla ban teras la kawan da noma kejingya inti ju konsum la asrai kasukar ka sim coba Unka government ko di belong community mar bara kai keren spanga ILP dei so me ang lai keren ko center ngin ji kita ki sakhi santar keren kami government pursue aggressively belong ke Manipur kemutas bagi Delhi ke keren ki tip ni yang ong lai kili ke ong lai keren ILP ndai maki ki di ban ku ka ILP ko first priority modi kili Delhi di sakhi santar sakit ki jitho ka bili kendu me tu khana IP per bili ka issue to santri jo issue nilai lobby bersah ya kas ini pendu ke baru di political parties jadi ruling pendu lut ban dawa berpendam ya kasi di ini politicians ke jungir de kilet kat boleh jadi bu ke memorandum but keep on reminding bahwa ILP is the need of the hour tiada yang jadi ban kasi berkaru di kelong ba ini tengim tip lagi keren sisa lagi haban ini bisa kisatar kenir kawan haju ya ka kitin khasi ki sidu iha pan sim khia ban yoru tadi gi kitin gi jabri gi berkat ka cukup pa ki khasi gi dan ko sidu boleh kitin khasi